Superintendent of Police ka East Khasi Hills Rituraj Ravi Hagashipau tarik leber arja arpau sau ulapan bena pajba ban ai khusnam shilak ya kinu kibala ban ai Jingtip ya kibadon ban Bthei bom improvised explosive device hajaka yeng ki bus hathem Iewmawlong hakamit singi sajan hagani ke Bthei bom uwe ubreu ulaman saujur hakajing bena Rituraj ulaong bagani ke jingle kalong ke jingle persya ya kabor ka sorkar Batkin hap hakaan Unlawful Activities Prevention Act, Bat ke Explosive Substances Act, halor kane USP ulaong bakidu ki balak ban ai Jingtip en buri ya ki kerteng jongki bat en ai khusnam Pisa shilak tingka. USP ulaong bakajing Bthei bom IED kilong kum karukam Bthei jong uti ubom IED kabaya seriem bat kajing Bthei bom kibalaja kamen shwa kibalakam kaseng HNLC. Ulaong bawatla kajing Bthei kaya serim ha bat kajing Bthei balakam da ke HNLC Henry haduk menta ompat dan kibakam lani kibashim jingkit kli halor ketika jingja hakamit jong kesisa jan katkum ketika kerwo na uhe Pulit la thuru baya IED la thap hakawe ke kenja senduk tin bat la suba balapunan kam da ki galatin stick bat namar ketika kajing Bthei kalawan ra kajing julor ya kawe ke ying tin bala shu I yingja bat kiyit jong katu kane teli kiying kibadan marjan hakadai kajaka. आ जाओ राइडर में जशन बल रहा है